Bidya Singh rong pi along le kong rong pi ki thijia phan kabor yalam ki kiklang. Kiramtang ningkan ke baprang Puloni Revenue Circle ke parlo dogmoka BOC atung evangelist atum nang dopen isi New Hope Mission bu impu ponsi alang nitum foundation ponsi penang anapio anapi alang nitum phan made sonaram rong phar lapen Bidya Singh rong pi alang nitum ki do pathirsi longle kotha ke tom lapen deck number 778 Bidya Singh rong pi amen pen longle pata chathaplo Laso pucha khalaso hut 4 lane ke bang apora hut inut kongrong po bangpu compassion poisa mate tangka chodada phisita non anabang ke along le anta ke thiji angring pusi ke dovega hem phatum pen nang pachini dun lasila son along le mafia tuma phan ke wangji langa apora lason ke ther ke happen jongsi dobom lang polote neli tumta FIR pipen account tu yanta claim nang kok to pusi nang thanang pachini dun News Desk Report Karbi Life Kardom nilimen Bidya Singh rong pi nili dak wang nangkok lo dok muka mandang te New Hope Mission nalong pima New Hope Mission nalong kelang dun nili tutayan aningkan pen lo songwin wulnam puhala sodihu evangelist dak dolo amat nili ho Tamil Nadu William Johnson penta cingki bom tutayan one pen surhini rai si pen anke megayen endun bom dak cetudun bom silang dun bom lo an apia bangke songwin volnam mabang evangelist dak kedo kethak thirpik amat nilita kedo kethak dak bang bom chitu dun bom tu thayan wan pen ke claim dun bom lo amat puthot nilitum ke claim ke dam a otadur nili phandanang lang si Manipur pen Nirot Singh pu pastor in charge wang lo alang li nili phan evangelist nang claim dun tu pusi 2007-8 alom nili full swing kam claim dun lo la evangelist manang te prosarok akam la si lahai alam akam ke kupisi claim nang kok ma pulutang te nili chetha nang kok lo ang ton pen nili ningkan koi ra phodak experience do pakalo lang dun lo od dun pakalo lahai atheng pitheng pranga velang nili ke do cheng cheng a hut ke wang cheng cheng a hut ke la lisu rong la hemta kim mi rak lang aki mitet lang hem ki kim ta penanga 6-7 lakhs fan do dak la pendet 2011-12 pen ke angring do lo 40 lakhs a project dak nang klang ta hayi pu nili phanang than lo la so nang ke thana bang ke nili tumalong evangelism ke wang West Bengal pen alam akam nang than eta phia bang ke nilita claim dun thuli lo angko penang claim dun lo New Hope Bible College la ke wang a dihu pen si asap odak siksak lo ka siksak ke mama pulutang te dak James Sakop pu South India munit bang te Tamil munit alang li ke claim ke dam penang ajur tanrai sitame North East a director pen South India na director cheton te det mat pen si cheton te ma pulutang te impol pen Nirot Singh pen si cheton te det hala pen rai palong si ke 40 lakhs tangka poisa project ke tok tani ka doka ve sitame bengalong poisa withdraw dam ji la pente ako withdraw la pente ako bengalong tangka thap dam ji pusitame la so pen rai palong pen si kam claim at la so pen rai chithi pen amadak dhongso at division dokok la division dokok amat si nili phana bangke James Sakop nanglang silet hoy sitame James Sakop kam nang ke claim bangke angton pen ke nili chini ne sitame 2014 pen ke nili ke chini pakalo dake George Bosti New Hope Mission palong le pota pondet pen 15 16 17 18 nili tum kam claim no daklo amat la solong leke nam vek abang ke la ke Macpolion Amerika pen si ke wang international evangelist la si international evangelist wang lo $2,500 pen dak long le nam kang lo dak ke evangelist kuatar lo nili tum do boma kuatar lo la pendet akaprek ta long le nam dam lang sitame hal hai ta chi yor thulap mang te palar thulap amat dak abang ta nili tum ke khang lo nona bang ke New Hope Mission a committee pa do thunang manang te Amerika na munita phanchi ri thunang pamat nili tum dak Amerika munit ke wang ke cetong dun ceng ceng ka cingki dun ceng ceng kar bido sonaram rong parpo alang lisi fondar lo dake kar biang long a direction an ke alang lisi ke claim lo amat
alang li nilipan otadur nang lang et lo anke 2018-19 pen potaki mi isu tu det nang dak hemrit lang nang yi pu anke kadoka ve sabia mantung ta nilipanang pitekang lo apia lom James akobang aning dogde si akaprek evangelist nang toilo pumen rong pi pu ama pumen rong pia phanta aning dogde West Bengal pen Rakesh Maraka phanta aning dogde pima pulutang te bekar man lap lapete nang borbat lap dak project account ke claim lapena masi nili tu mayat noi long le phelang ke chekhang nai hemrit chekhang nang ji pusi nili tum la hen lo pot la ke swapota long ke sarubi kumar phangchu mata 2018-19 nang thandun lo la ke New Hope Mission pulutang te ayata klemun inut bak amen thap nang ji an tike nili tum dak hemrit development kadoka veta nang lang pidun po pai nang pai pidun po ayat gute nili phanang pin khata bang do sonaram rong pharta son thak thak lo athe New Hope Mission ke claim lang long ta committee ta paka u nangi pusi abana committee nili tuma du phanta cancel se ke dutang an amen phanta sitame nona phi forlena adihu ke wang compensation do pulo kai nang klem dun de dak hem ki kim nang chin dun de long le long nang dong dun ut e narekoi la hai li su rong pen cheng lok tharwe yang phong nang e dun de bang si dak porlen tangka state bank account long pache thap thotamat la ke bida sing rong pia long le kali bida sing rong pia poisa kali pu inut nang klang lo la somen ke kong rong pi pu lasi kong rong pia phan ke bisara long wan pulutang te nilitum thana la pente kurta long anta 420 oblique 409 IPC first class magistrate long che phodor belang pima pulutang te 1,48,000 na tangka ke chobin ban sitame pa chodet nang pamane li cash withdraw that pima lang li election da ki thurji la pente rata kam ta ki claim jirpo rong pi yan pamat sitame nona bang ke nili karju tulong abang ke dak register along nili ketok duna ateng pulong te BLT atuma menta en apente ala Thurendra Brahma abong amenta en la pente kumamane len mafia tuma menta en amat ahok pet akam ke klem abang aphan rire ako si dak long le ke yorji la pente long le ke yorji ta nili phanang chingwai lo di thuwang lo dak dowera bang alang limen konsing tisu pusipu alang li tim ben wang lo lake long le ke yorje lang itum do lang akumiti thi thelang la pente apota ta la hai hen lo khajuna ki tuta batai ke thom lo New Hope Mission pu aku chi revive lang pu lo nili tum long le yorje lo an ke alang li tum ke patoi te jorwek ji pura ka phere a joine nili tum ke CM along ta la hen lo CM Dr Tuliram rong hang along ta chethan nam det lo osar long le yor det ji pulutang te la ke nang khang pidun tha pusip application pidam si prayer for land protection at dokmuka New Hope Mission punili tok dam lo an ke la tok dam det man land and revenue alang li non ke MP losar umor sing tisuta laya jamela do o pulutang te nang lang dun po nang chingwai noi wang noi pusi original la pota la pente aprang dak ke klem banatum an ten si nilitum che chingwai lo dak apandar sonaram rong parpen yok yak si chingwai lo evangelist ake banabang komol singing hi la pente nilita evangelist ningkan kre ponelo dolo dak ke klem lahai nili evangelism ke klem nang chinjun dun de pin na tumbang si nona bang ke amen nang che thap o ke la ke nili pang thek thelang la ke pima pulu tak te nili land mafia pusi tok bet lo aku jong si land mafia jong si ceplang lang pelutang te lake non judicial court first class magistrate along lake 420 oblique 409 IPC Indian Penal Code ateng pen dondo hukum along pen alang litum ta lam nang cedan dun nang kokpo la pente bar association long nilita advocate chithik paka apente kedam tang advocate ta nili or advocate ke dake dihun teron pihen lo non senior most advocate sa Robinson Hangse dak nang lang dun po nang ordun po nang claim dun po pusi original la kamalam ke claim ke dama ajaton an nili phanang hang bom lo la si nili produce po la hai han lo ke produce ke
lasi lahaya chapter jong si ko pine nang khi lidun dolang pulu tangte lake nilige alang litum han ke land mafia mandang te longle chupalar longle ke chuteng kheng pu si ir iglok pu ai lasi mama dak dondo hukum according to Indian Penal Code along chor ing tungduk pulu tangte lake dondo hukum poek po athedak dokmuka usi penamasi niliphan pulo mo june phasibo hie phasibo dei pu ogrobondi thakok evangelist thakok ba kumane a society atum thakok ni hop mission thakok committee thakok june phasibo hi phasibo pu lasi mama longle a hir juno ke phoji ke lake arna mari deng si dokok lo nili lan si chethon pan nangkok lo nili lapuan lamning je si kadoka ve haki saput CPS alam pensi nili lapan ington pon ikpo ke kongrong pipu ke ahudi si biliwar charge amunit lapente biliwar charge penta aku kam klaim dun lo kupene dak ke klaim klelo pamat charge of Christ walong ta klaim dun lang amat kongrong pi ke nili jirpo meo ayok si kongrong pi phan ke state bank account anta a poisa patha phaidet lo dak ni hop mission a compensation a poisa ke amat la kongrong pi dak ni hop mission punang ke chini dun ke la alang along tangka ke thap a dihu pensi dak long le phelang alam nangka charli dun chot lang la ke 2021 aning kan pen 2022 pen lo alang li holustur tak ke cengke labang tolong le ningkan ko anten lo nang keyboard i ceng la ke non het jong lang tarik ingkoi raplia lom nili tum original la pota la pente aprang ake bana pota ta nili long do la si non het jong April la cek lo pensi non si resolution ka che tok lang polo tangte lahaya resolution ka che tok ke la ke kaningye ni hop mission a tumta awe amunita awe pusi pache thang sitame kai ke ta ni lidak che wang kai ke ta dak che lang ver pima polo tangte dak bhut bangla sai se put ni li chini paka dak a hir juno ke dolong le pinak athe jem sakop si dak a hir juno hang kang det la pente angbong alom evangelist a hemasor promita doimari puta dun edet si la ke dak pen ke selendar si gedam lo nili tum ge dak along le phelang pen selendar delang lahaya ting lahaya rang ka dokawe nili tum hanang ki pitekang dihu nili tum a founder sonaram rong parpen nili piniarni andak akam ke othit the sitame nili tum long le che khang bom lang apente long le yor long le pu nili ningkan ingkoi ra pholo nili dak karjap tang te kongrong pi phan nang li hen pen ku PCP nili ki pu yalam theke lalo jong se 420 Indian Penal Code along chong thui chobai la pente salak malak akam ington te pulu tang te lake 420 a case porok po la pente 420 along ako final judgment along ke jong si 409 IPC Indian Penal Code along pulu tang te first class magistrate arideng pen kopene dondo hukum pholok na si kaphere dun thu la si la son na dondo hukum ke phofede ja phansi chuningri nang li tum la bota bang nang li men ti do ma oh nilimen la hen lo dak number 778 apente nilimen bida singrong pipu dak ni hop mission along nilitum 2018-19 pen la so process claim dun thu pakalo James Jacob pon data pota bangke halake madu amenta sita buhialong amenta un edet hala so diuke thanga beyal ta we sitame non piniarni anke 2016 pen lo beyal thepi ka joine si 2019-20 pen nilitum longlea pota ki kuri thu aki mi ke bonai thu pen nilitum dak kache ha hon thu along le pota lo la ikhen lo khajuna ki pi latest update a khajuna ta la hen lo la prang along le pota bang ke lahai hen lo khajuna rusit la pente lahai hen lo pota ke aprang abana pota lo la ke asamis a khormen si ke tok lang lahai hen lo ha lahai a dhiu pen ta holustur te si peneng salajong la non me chik lo pen sinang ki holustur la sinang la nang ki holustur ke nili ke direct chini det ke land mafia tum sinang ki holustur pu chini det la iklo